in hi August ni somni pakwa sang ni somni panga zirtop ni ani a clear tu lenga thatu te chibai le vek ule kan video te top thleng in minlo clear sakin minlo ngai thak sak ula minlo like sak ve nge donya motor Chesualah na wangin tlangwalal mun siama boral chinlen ram khwal ngauram tlang tung cheu khumoya tlangwalal mun siama kumsom pakwa chu a u Naupang nen na thokin August ni somni pariat laidar sari vel khan an motora Chesualin an u nawin hliaman tuara theitop chua boipui an ni hnuwa vandoi thak takmain anaw zoklal mun siama chu a hliam tur lowin ni zandar kwa vel khan a boral ani kan thulak nei na tarlan danin tlangwalal mun siama hi HPOCDF hual ngoram sipaya chanem ngai takin alo thok ve towa chung ko har satna wangin July ni somni panga khan officialin banna lekha thelu ta chung ko en kolin na thok ani boral ta tlangwalal mun siama chungarin lo taka vandoina thleng chu HPOCDF hual ngoram chuan atur puin poyati hlea voin tlaidar ni khan apian na jimpui khuwa avoina hun ser manani tlangwalal mun siama boral chan bernia an soi chu alua hliam na takatuara thi sena hlohnem ema wangin a boral ta ni in doctor tin an soi ni in kan thulak na chuna tar lang bok ani aizola damdoi dor somruk pali endik sarkar hotu te chuan nimin khan executive magistrate pujon lalram luna namte Food and Drug Administration FDA IO tele police ten aizola damdoi dor te an endika sarkar dan le thupe kan zum dan an enfia joint inspection a hian Naupang le school uniform ha ten damdoi ri na na man chi an leitur ve na ta na aizo district magistrate in damdoi dora damdoi leitu telang thengei tur CCTV wa vek tur sha tirn a chwa bo zueni dan an endikani Civil Hospital aizol che vela damdoi dor somruk pali endikani a magistrate thupe kan zom thatlang pui damdoi dor pasari in CCTV an lawa atul anga malak chunzom ani don damdoi dor endik zinga somthum pakhat chuan ruina na man thei damdoi le antibiotic shal film khurngai biak te jana tor schedule H1 register anwong chalauti mu ani a chung damdoi dor som pasari zinga chuan pharmacist thutchil dor som pasari chia a oma adang zong chuan pharmacist en pui lavin damdoi an pechhuak thin ti mu chwa ani Pharmacy Act 1948 le Drugs Rules 1945 chuan damdoi dora pharmacist an om turani a pharmacist en puina hnuaya damdoi pek chhuat turani ti ani a pharmacist in damlo hne na atul angin damdoi eidan tur dikle damlo shia tur poimo te a shilfia thin turani ti ani bok lir thei Chesualah driver thi ni zandar sari ve khan thei ridaya Ashok Leyland MZ02C2406 khopui moya lunglei ram thar khal chu Chesualin kongthlang metar somthum vela thui aluma amuna ka po chon lavin driver thi a chuan pui arwan nu na boxer la rin sanga pa lunglei ram tharin hliam atwar bok he motor hi Myanmar lama bungroda holam ani a an Chesualah hian ro churin chhum na satak azing nia shiatani hetia motor Chesual ti an shat rwal hian theiri thalai ten an boy pui ngala an Chesual na mun hi kongthlang kham cheng chetak mun ani Assam Bangladesh mi somnga pakhat sheng Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Bangladesh mi niarin hlel mi somnga pakhat Assam adan lavalu ro te chu Shribumi International Ramria Pathiani le thole ni inkar khan shen an ni ti soin then khat chu anrama thon kiran ni thu asoi Shribumi sector atanga dan lava Bangladesh mi Assam chunga lut somni pakhate chu anrama thon le tan ni thule dan lava pem lu tur ven konga an malak na chuan lotin lam apanzel ni in Chief Minister chuan asoya state sarkar chuan Bangladesh atanga dan lava state chunga pem lu tumte chu azong chuak zel ti asoi bok Pathiani khan Assam Police te chuan Bangladesh mi somthum paruk te chu shengin hemin hu hian anrama an thon le ta anjinga somthum chu Shribumi a manni in midang paruk Naupang pani telna chu South Salmara Mankachar district a man ani thung Chief Minister chuan dan lava state chunga pemlu te chuan state chunga mishing omza thleng ngong danglamin leilung fa te dikna chanvo nei te po anti buaya heiwang hian anron kalna rama thon let ani zel don ani ati
Bangladesh mi te hi Border Security Force BSF buaina in anrama pathian izan khan thon let an ni ti officer pakhat chuan a soi an zinga hian hmeichhia le naupang te pon tela Chief Minister Sharma chuan dan lova pemlu te chu an state thimna din hmun ti der thong theini in alo soi fo to a hei wang hian kumsom pariat chunglam Aadhaar card siam thar tur po anti topri ani hei hi dan lova pemlu te dap chhuale chuizui na tura dana anti ani Manipur Naupang bo pathum chhanchhuak Manipura Chandel District Shingphe khwa a Oriental Children's Home atanga Naupang bo pathum te chu Assam Rifles le Manipur Police ba ka Border Security Force thokho chuan an chhanchhuak Naupang pathum te hi fasha in kolna hmuna om ani a August ni som paruk tlai lamdar nga vela an bo thu report ani Chakpi Karong Police Station chuan District Puma Security Agency an sha tir ngala Assam Rifle te po in zon na hi thokve ngalin night vision device manrua tinen helai khwale a chevel ram hnuaya te ngor takin an zong ani August ni somni paruk zandar kwale minute somnia Naupang panhi chummu ni in an chen na hmuna him taka shwai kiran ni a August ni somni pasari zingdar nga a mi panaupang pakhat chu ram hnuaya hmu le ni in him taka shwai ho ani vele mi panaupang pathum te hi Chakpi Karong Police Station a da an ni a Imphal Children's Welfare Center chuan an buai pui chunzom don ani US bungro chok lua chhia ti sang ro che Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party AAP National Convener Arvind Kejriwal chuan nimin khan thuthar lakhom tu te akom na US atanga bungro chok lua chhia sang jok lave turin angena ram mi pui te poin an thlo vekarin thu atar lang Kejriwal chuan BJP kaishwai sarkarin US atanga koton chok lua chhia za som pakhat lak po ati to vek nia soyin Chia ti top zonga Prime Minister Narendra Modi malakna chuan ram chunga lo nei tu te angai poimo lo zia ati lan thu asoi AAP chuan sarkar chu US bungru chok lua te chia ti sanan phut ti tarlangin US chia ti san sakdang ram te chuan US laka chia an lak an ti hniam velo ati a India point US laka chia alak chu ti hniam lovin za somnga an la ni chuan za a za lak sakve mai atha ti an soi chia lak sakti pun chu India ami pui vibe cheza somli cheng te chuan an thlop ngei don ani ati Sarkar lai pui chuan nimin ninga ni khan US atanga koton chok lu a chia lak ti topna duty free aman chu thathumatan December ni somthum pakhat thleng apot seile a Ministry of Finance chuan August ni som pariat khan koton chok lu tanga chia lak ngai na thiam hi alorem ti to ani US koton chok lua chia za asom pakhat lak hian ram chunga koton thar chuai na to pha ani Kejriwal chuan rampo na tanga koton chok lua chia lak lo hian ram chung mun sang sang abikin thartamna state Telangana Punjab le Gujarat te chu angong na bik don ti asoya US kotona hian chia lak te top lovin za somnga jok lak chu atrolani ati AAP hian September ni thum hian 30 lakh Gujarata chia ti dang lamwanga har san thleng chungcha nga wantlang in khom hwai hot atumani Firfiak pol lu dro amwangin in thlan mabak Bihar chi ai Bihar Police Headquarters chuan Nimin Khan Nepal Ramri Tanga Firfiak Pol Jaisi Mohammed JEM mi le sa pathum state chung an lu ruk thu an puanga Firfiak Pol mi pathum te lu ruk thu hi intelligence atanga an donani thu le assembly in thlan nei tur ti boy tu man ni an rin thun tar lang bok Firfiak Pol mi pathum te hi an ni na sha to ni in Hasnain Ali Adil Hussein le Mohammed Usman te an ni ti intelligence lam chuan an tar langa Nepal atanga India hiron lut ni in August Solkar thumna vela khan Bihar hi an lut ni in an soya Nepal atanga puina mangin ramri hi an kan nia an rin thu thunei tulam chuan an soi Bihar a hian tuntruma po hian Firfiak Pol kai hnoya midang man an lo ni to a kumsang ni sompakwa khan Izaz Ahmad Bangladesha Jamaat al Mujahideen JMB mi le sa de chuman an lo ni to a Ahmad hi kumsang ni sompali Bardwan bom na le kumsang ni sompariata bodgeya bom ti puana thlenga bultum tu nia ngai ani Police lam chuan mi puite chu inral ring turin an cha a thilrin hlel omnia an shia te chu rang taka report turin an shia tir thil thalo a thlen lo na turin le buaina lian tham a thlen lo nan ma la ka ni thu le in thlanmuan om tak nei ngei tum ani thu an soi kumsang ni somthum pariata khovel economy lian pahni na India ni man be se Indian economy zir chiang tu Ernst and Young EY economy watching
August sang ni somni panga edition report a tihchhuah India economy chuan kumsang ni somthuma US dollar tluk le ding on somni point pasari atlin man don ba ka kumsang ni somthum pariata US dollar tluk le ding on somthum pali point pani hu atling man don ti atar langa iwai tarlan ang hi atlenga ni chuan kumsang ni somthum pariata India chu khovel economy lian ram pani na ani phadon ani economy din hun so nge na tur hian India chana thale a ram mi pui cheng zinga thalai kumsom ni pariat point pariat board chu mishring cheng tamber anni a heba ka saving and investment rate a chanlaya sarkar GDP leiba atlak niam boka wangin ramdang economy lian te khumin kumsom pathum nuwa chuan economy lian pani na ani thaipa na chan tur ni in antarlang tundin huna India chu khovela ram ho sapale na ani meka kumsang hi somthum nulama chuan US nen economy chanlama anin el tok vya turangai ani India hian US economy chu PPP drama kumsang hi somthum pariata akhum thei turangai ani kumsang hi somthuma chuan economy lian sok Japan le Germany chuan ma an son nep turarin ani a hengte hi kum upalam le global trade in ngat ani wang ni in tarlan ani bok India hian GST insolvency and bankruptcy Court, IBC, UPI Drive-in Financial Inclusion le Production Link Incentive PLI mangin industry sang-sangin elna mason na ane inasat pa hei wang hian kumsang hi somni pariata chuan Germany khumin khovel economy lian pathum na ani theidon ti report chuan atarlang Minneapolis Catholic School baina zirlai pani anthi US Minneapolis Catholic School zirlai te chuni lai ni zinga ma san man lai in silai keng mi pani in an pong ka a zirlai Naupang pani kumrat le kumsom mian thi a hliam som pasari anom bok silai met puak tu hi ain ka phlum zui ve ngalani Annunciation Catholic School zirlai te chu thojan ni khan school hi an lut tana ni lai ni jing khan zirlai zirtran ma biak in a ma san man lai in poi khoi tu kumsom ni pathum mi Robin Westman hian tukver tangin a pong ka ani liam tor jing a hian zirlai Naupang som pali an tela kumruka tanga kumsom panga inkar an ni an ngai tom lu tuk lo ne soyani puitling liam tor pathum te hi kumsom riat borvel an ni bok Federal Bureau of Investigation FBI chuan poi khoina thleng chung changa firfia ka cherna nen inzom le ka thlikhwan na lam thilani MT an chui ngal thu FBI Director Kash Patel chuan soya Police how to Brian O'Hara chuan Naupang poi soilo pathian bia om khom te bayani chu anun ron thak tak zet ti asoibok US President Donald Trump chuan poi khoina rong tak thleng wanga thi te sun le zanalan tirna atan pathiani thleng anrama sarkar building zonga nampuan zar angul chan via zarvek turin ati poi khoi tu Robin Westman hian ama in a YouTube channel a asilai nei te tilangin kill Donald Trump Israel must fall le nuke India ti te ain ziaka sikula baina hian asilai pathum te amanga voitam tak kap nia soi ani asilai te hi dan ang thlapa alevek nia soi ani bok poi khoina thlen nuwa a YouTube channel hi thunei tulamin anti topani court reporter alandanin Westman hi aming tak chu Robert Westman ani a mase kumsang ni somni pani khan ani na thak thlengin transgender woman ain ti a aming po Robin Westman ti in athak bok Annunciation Catholic School a hian kal to in kumsang ni som pasari yearbook a po alangani Clayrol in ti hlum na amo phurtuwa ChatGPT po US San Francisco State Court ta kumin April ni som pakhatama ni intihlum kumsom paruk mi Adam Rai ni nule pa chuan a intihlum na mo phurtua ChatGPT pu in asiam tu OpenAI le CEO Sam Altman khin na an thelut Adam Rai ni nule pa chuan an fapa hian ChatGPT a thleng masat ma ni intihlum dan chungchang te zotin ti dan tur te alo shil ni inan soya intihlum dona le khanhut chha tur da tur po adwan sak vekti antarlang OpenAI chu amang tu te himna lam aya an lok na ringot ngai tua an pu bokani OpenAI chu safety law bo chia an pu bok OpenAI thupuang tu chuan company chuan rai ni thina chupoi ati pui hle ti asoya hemirwal hian ChatGPT hian har sana tok ti himna turin anma ni pui thei tu tur biak na tur te po ko mu tel chin ti asoya amang tu te ta na a himjok na tura thei top chwa zelan tum thu asoi boka anlaka thu boy thelu ani chungchanga ero soi an nei lo thung rai ni nu le paten thu boy an thelua hian ChatGPT mangtu te kumzat finfia na tur siam turin
Open AI chu an phuta hei ba ka mani inti na theina lam hoi zo na omte chantir lo le amang tu tin he na po him tok lo dan te shilok bok turin an ti ani China victory parade nei tura Kim Jong Un le Putin tildon China inkar le a military parade victory parade an nei tura North Korea roi tu Kim Jong Un le Russia president Vladimir Putin ten an telpui don ti sarkar media chuan atarlang Victory parade hi Indo-pui panhina Japan atlom le Indo-top lum na atana China in abuat se China ni a kumina parade nei tura hian ramsom ni paruk hau tu te antel dona khothlang lam roi tu tamzo kero antel don lo Kim hi kumsa khazakwa somnga pakon nu a North Korea ram roi tu zinga China military parade nei na tilma saber tur ani ang Beijing a Tiananmen Square a military parade hi minute somsari chung nei ani dona China hian ral thuam nei tharberte a pholan rinani aircraft tank le anti-drone system te po a pholan arin oma khothlang ram te poin an ngai ven hle Putin thlop man India in a tel mek midang poin an tel thwai don US Senator Lindsey Graham US Senator Lindsey Graham chuan India, China le Brazil BRICS ram te chu Russia in Ukraine ado thei chan le anin do khol ti chak tua apua India chuan Putin a thlop man a mumeka midang poin in muthwayang ati Russia hian ninga ni jing khan Ukraine khopui chu lian tham takin abeya thile hliam anom nualani Graham hian Putin thlop tu ramte wang hian nu naw tam takin nun na an chan to a oil an le sakrenga wangin Russia in do khol hi achakani ara chu in seng khopang ati cher mai India, China, Brazil le ramdang Russia changa oil man tlom leya anin do khol ti chak tu te u engtin nge inom le inthil leina manin nu naw poi soilo tam tak tha me kan ni hi ati a avozui ngal bok Tubel tarif la ka China atlom lava India po atlom lava India economy din hun hi azia umve to ema wangin voile khata a chethut to don lo tin India chawen kan twar don lava US pe na twar ngal ve mek thawa Trump laka lung oilo na po anlan tira athil ti vel dan hi mitam zok chuan Naupang ti taw nen ante khinani hemi phena hian thil ni thei tam tak awmang remchanga kanzel din le don nia India Tawrhna zual zel Modi indona Modi swarani Trump Trade Advisor bai zarem thanga US in India laka tarif alak san vakawanga Tawrhna chu alang ngal bor maya textiles industry te po khar hial ngai din huna anding meka savun manga thil siam chwalam po achol thua pa tlereu lampang po vaibel chetel man atang ngal vek bok na thok tu te po anmang anga anei zon top theidin huna aw meka heng zong hi tarif wangani Modi ero in lulul ala chwa ramdanga the thang dan torangai twa meka Japan le China lam nen po anin bedonani Trump Trade Advisor chuan he indona hi Modi indona ni a tarif kan lak san lo chuan Modi indona sum tho char angkan ni India hian Russia ne na changin tuyal the ale hi ati topani chuan za som ni panga a kan tlahle nga lang inrem na kong hian Delhi apal tlang tlatani ati Russia Ukraine do reng thei chana Modi apu tin US National Economic Council how to pa po in Modi hi atlom lawani chuan Trump po atlom bik lawang ati a India External Affairs Minister S Jaishankar chuan kan oil khet fim hi tu ma leiturin kan tilui lo adu lo chuan leilo mai ro se ati vebok hei hi US in Russia changa oil man tlom lein athlifima ramdang a shallia asum dong ril rulutuk ati chan na ani India po ein soi thiam zela Russia dor tulian ber kan ni lo keini ain China in Russia changin tuyal the alei tamzok enga nge ni somkwa la ya ati khotlai sakbik gas ni se EU in anlalut na sabera ani po tarif manga run ani silo ti chu achanna ani a US hian China hi rare earth magnet alak lu na ber ani a US hian amamo ngoi boxi a ati chengam vak lawani mai thei ma se Trump hian rare earth magnet min peturani min pelawani vai chuan za azan ni tarif emo thil dangani mai card chadang lambi kaneya kaman vai chuan China chu a cheve kangti in alo soi to ani
Trump advisor tho hian India chu democracy ram lian ber ni ve si dictator le communist ram on tlat hi adik lauti in Russia le China minglam risi lavina soya finance minister ro chuan India nen hian kan thodun le wat ka ring tlatani ati ve thung US hian Pakistan achom ve char thowa China po ati chichuang mia lo helaya kan ngai danang tho hian mithil ching mi te chuan India thanglian chaklu tuk tur dan be nan hetiang hian US hian ma lani in an ngai ve thawani India mi puilung aoi thailawa US lam product sang te manglo tur le leilo turin anin fuina sa a India kuchwa ka in khat turin min du ani chutianga kan ti the ni ngat chuan India rama US company te sumlak lu hi atlaniam chakle anga kan kang le dor thayang India a hian US company somthum vel hi lian le lar tak takan oma Amazon te Domino's te KFC ba ka thomnolam company lian tak thlengin anin bun na sahle ani US hian India tang alak lu zinga amamo zual bi ka chuan tariff ati sang chuang bik lawa damdoi lam thir le aluminium lamba ka engengmwa chuan ama angin thilakal rengani America healthcare system khu India damdoya in khatpum hlum lo chaw soyani chen tuna hian Donald Trump hian Modi hibia ka tumna sa a Modi hian phone ala du lo ni in Germany chanchin thar pakhata tarlan ani a India chanchin thara po soilan ve thawani taktakani MT ero kan shat pui lo thung US chala kin bungra thon ole khati zo khatu chuata na kan pon theide chu le report mai sela milo clear saka milo like sak India la ka cha kan lo me somnga chu nimina changin manchan ani a he hian India in US a bungra athon lo jinga US dollar tluk le ding on somli pariat point pani ho angong don ni in sarkar lai pui chuan atar lang Sarkar chuan chialak na thar man hian India bung rothon chwa enge moza ta har sana umdon ni na soya chia punne hi India bung rothon chwa zawe ai tamma lak ani dona bung rothon ba ka ram chunga thoktu enge moza ngongin economy thanna ati muan theirin ani bok India le US in sumdon to na hi tun nai khan na sataka thangin kongsang sanga inrem na po nei tumani a mase inrem na tura in biak na trum nga ngut an kalpui to chungin inrem na nei thei alani lo tluang zel US yan India factory ram chunga sumdong te naw te le lo nei tu teng hong thei tura inrem na nei adu lain India yan agriculture le dairy factory huanga te anrem thei lo thung Global Trade Research Initiative tarlan danin chia hian thoktu mamo sana mun sector textiles gems le jewelry leather goods food le automobile sa anghong na biak don ni in soya hei hian na tho tur tlak niam na athlen thei don ani heti lain US hian an chortang kai tur huang pharmaceuticals le electronic goods sa the chia anti pung lo thung India bong rothon chwa zinga leather phei khok le textile lam chuan an tuar na sa zwal don ni na langa tundin huna puran da war chuan US a bong rothon lu lama ma an so na sa hle a fashion company lian Zara po an bung relai tu zinga hian an telani India le US in defense huanga thodun na zau remti India le US in thochan ni a 2+2 intersessional dialogue annaya defense huanga thodun na huang zau anremti a in biak na hian kumsom chunga ta na thodun na turwang am te soi ho ani bok in biak na hi additional secretary America's Nagaraj Naidu Kakanur le Ministry of Defense Joint Secretary International Cooperation Viswes Negi chuan kai shrai donin South and Central Asian Affairs Senior Official Bethany P Morrison le Defense for Indo-Pacific Security Affairs Acting Assistant Secretary Jedidia P Royal te antel Ministry chuan rampani te hian defense wanga kongsang sanga thoduna turkum som dai turwang a man duan thu soin Industrial Science and Technology Cooperation Operational Coordination Regional Cooperation le Information Sharing huanga thoduna turata na mathlir nei ani ti atarlang In biakna hian India US compact catalyzing opportunities for military partnership accelerated commerce and technology at thoduna tur kumzabi somni pakhat le apia lam thlengdai turata na malak chati ani thu ministry chuan atar langbok chair chuan Indo Pacific hwam chunga quad kaltlangin himna le chakzo ka mason na tura malak ani thu asoi langbok Vietnam arwa surwanga chiana thlenga mi pariatan thi
Vietnam rama thlipui typhoon kajiki atle nuwa rana satakin asur zuya anram marlam le ramri laili laya tuilian le leimin engemaw zat thlengin chiana thleng wangin mi pariatan thi tholeni zana mar chaklama ro sur chu centimeter somni dona tlinga tuipui kam hnai bia la warning ti chhuani bok chiana thleng wang hian mi somthum pali in hliam an twar ti state media chuan atar lang bok tuilian hian thlai china ram hector somriat paruk chuang zau ba ka chen in le office sing khat chuang a chim bokani Vietnam khopui Hanoi ko thlera pot tui atling na sa hle Thailand a pon imin khan leimin wangin mi pakhata thi a chinsha lavin pakhata umbok Thailand Department of Disaster Prevention and Mitigation chuan anram marlama mi engemaw satin tuilian le leimin wangin harsanna an to ka liampo anom te tar lang Meteorological Department chuan anram mar le mar chaklama ro ala sur chunsom don ti soyen mi puite fim khur turin ancha typhoon kajiki hian Vietnam athlen ma in China chimlama Hainan Island alo nuai to a water supply system ati chiat ba ka infrastructure depo ati chenwal bok Assam in phallo na hmuna omte chhuah na thok zel Assam sarkar chuan phallo na hmuna in beng belte chhuah na a thomek zela tholeni khan Rengam Reserve Forest luchil le in chung ko zan hi somthum don an hot chuak le a thunei tu te chuan hectar tam tak dan lawa lwa then fai ani ti an soi tun chuma be pui thlak hi a thoni na ni a August ni sompariat khan Golagat district ka Rangma Reserve Forest hwam chunga ram hectar somni paruk vel zau phallo chunga lwa te chhuah tumna ani a an chhuah san lo chuan an zel don ti thunei tu sang pakhatin asoi Golagat district ka phalona omte chhuah be pui thlak thoni na chu Nimin Khan Lotling taka kalpuyani a Rengma Reserve Forest hwam chunga number 1 Madhupur Rana Nagar le Hati Dupi a cheng te bituman ni ti in a soi Beipui thak na hian Madhupura in Somriat Rana Nagara Somli Pali le Hati Dupi a za Pali ti chiatani a Ramngo hwam chung ti a chinchia muna phalna lamha salawa thil din tam tak ti chiatel anibok Phallo na hmuna omte hne na hriat tir na pek to angin buaina omlo zong in a tatolin langtlang takin thil ti ani zel dona hetianga malak na hi ramngo thalo a thin lak let na le achunga omte in buk tok taka anom theina tura tundin tharle na tura ni ti in sarkar thu chwa tarlan ani ramngwa phalawa omte chhuah na thona hian special chief secretary MK Yadava Forest Department IOT CRPF Assam Police le district thunei tu engemasa telin an enpui zelani Beipui thak na hian state sarkar hi ramhum halna dan lama nge takin atanga alo lwa tu te chhuah nei let le atum tlat ti at alan tirani ti in sarkar thu chhuah tarlanani sarkar hian a thokhat nan August ni changa chanin ninga chung Assam Nagaland in rina Sarupathar subdivision hwam chunga Uriamgata Rengma a danlawa sarkar hmunlwa tu te chhuah beipui an lo thlak to a hemitum hian phallawa ramlwa biga sangkwa vel letin chung ko sang khat zanga vel atamzok muslim te chu chhuah an ni Hemitum hian rengma le doyang Reserve Forest hwam chung bitumin ramzau takan leta awa in ramgum halai hectar sang khazali chuang zau an thian fai ani sarkar hian tun thlatir ve khan Golagata number South Reserve Forest sa phallawa omte chhuah beipui alo thlak to a ramngo bika sang khat do na zau la letin chung ko zathum somnga chuang an hnot chhuak ani Kaushanin ram asyam chatangai by Dr. Sila Rampana French theologian le pastor ni bok John Calvin Khan Switzerland a Protestant Reformation siamna konga khan a tholok le a abik takin Geneva a tholok le zual le a in pek na len na thonghong chuan kaushan le khotlang nuna siam chatna Reformation na satak athlenani Geneva a theocratic sarkar adin puya chuta chuan kaushan le ramro rel na chung het tak le omzenei takin a in kung kai tlatani Consistory pastor le layman council chuan moral discipline akeng ko a khopuya thil ti dan tur arwa man bok thin ani Calvin chuan kaushan thunun na kalphung khautak asiama chuta chuan member te chu nung changlama te fung sang tak zom tur be sen ni a consistory chuan heng standards te hi uluk takin akeng ko a dan zom lo te chuan shemna an to ka no chhuah po antok nualani Calvin theological ngai dan abek takin pathian in thil engkim arwat lok sa vek ti thurin chuan thurin thar chu chandamna min siam saka pathian im nimal then khat dang te chu shemna atana arwat lok ni inan ngai ani heiba ka han Calvin chuan zirna poimo zia asoi war hle a Geneva Academy adina chu reform theology le zirlai te hungna alo ni ta ani
social welfare siam chatna chuan khutlang nun siam chana kalphung siam ani boka chuta chuan kaushan le state in miri theite dam lo le mi har sa jok te enkol na konga an thok ho thale ani kalvina thunei na chuan Geneva le a che vela huam zaw hle a Switzerland le a che vela reform kaushan mason na athlen na sa hle ani kaushan sarkar theology le khutlang nun siam chana chungchanga angai dan hian tun protestant le khutlang nun na acha zongeng hong anei chhun zom zel ani Pastor John Calvin ang bay ang takhian tun lai kan pui thiam rol te hian kaushan ramro rel na khutlang nun le zerna te siam chatna han thok tak tak seng chuan pen khattal puin ma kan son nge yang kaushan hian khutlang nun le mi chan hai re thei bak ber le tam lo te khai chwa na konga sarkar an thopui tha thok khatle a chuti lain ramro rel na hian sarkar an thopui tha tok lo ni na lang in thando na kaushan me pui nga apyang in sarkar an siam tir the moti mai tora ni le loya zu rengot a chilin su zwar lo tur in tiam nga mapyang kan vote ling thini na langa heti chung hian ri lo dam doi lo oma kan chalai te an lo bilbo theu mana aso kho kan twar zo le si lo abula tanga try lova alera kan try wangin in chirin ba na chen ti zong zong kan chang zauta ramro relna tholom le soma pakhat kan thlak lel wange eruk ching te hnual swat phal lovin kaushan rong bol na kong chang changa kan hol lora chu chuan anmania swal ngai zamna anei tira rampum huap mi puiril ruwa hlimhlet na chi thalo atu pha a kan piang swal zauta ani kaushan tin te hian swal vullian lovin hlimhlet na ril ru moral corruption le indu sakna utsuak le hleitluak tak nepotism thleng hian atakin do dal ngamila tholom tho tamlam ringota ril ru petlavin takna dikna rin omna le teimak na nen iswanung changzemoi dik tak nen rongbol na thokila ramroi tu ramro rel tup tur po in hlimhlet na le mingliaw na nei piang chu nol fit thachak ngamila mani thu tiam hlen le tak tak si lo mi puibum chinga piang atakin machon ngal mia mia ngamila ramro rel na le khotlang nuna siam thatna reformation om thenge yang tunang zela kan kalero chuan tu te po lo sarkar le se ramroi tu mishing andang lam ringotanga an khosak dan style ro angai reng dona kanram hian din chwa tikni reng anei lawang chu wangin kaushan hi ram siam thatna konga an poimo hle a pastor John Calvin po in siam thatna hlotling taka atho thei si chuan kanram zim te mishing noi som or chaw omna hi kan la siam thathai ani ti shenon molang u Russia le China te anin thurwal tanta anbi tumron tur USA China le Russia te chuan Asia Pacific tui puya longsipai training an nei meka rampani te hian Asia Pacific a indo cho chwa an tum mek ni na langa chumai ba ka champan Ukraine tran puinan NATO sipai thonlu atuma wanga Putin a chan let na ani theibok Ukraine ne na indo na an nei mek la ya Asia Pacific tui puya training ne ni na hian Russia le China ten anin holo hle ti le thodun zel pon she lo zia chiang taka an lan tir na ni a tunchum hi he tuipuya joint petrol an nei masaber trum ani boka trum tanga hetiang thil hi ala thleng ngai ho lo an tui hnuai longa thokte hian indona alo thlen thut po a kongshang shanga anin pui ton theidan turte zirho na nein Russian Defense Ministry lam chuan an longten training an nei zo an base lama an ron let le live video an ti chhuak nga la Pacific tuipuya Russian longsipai ten an soidan chuan diesel le electric mang tui hnuai longa te po training hi nei telani a mani deuh khan Japan tuipui chunga rampani te hian naval exercise an lo nei tun to a hei chau hi du tok lovin Pacific tuipui lama hian ogas thlatira tang khan training an nei ho le a Jampan Russia lam hnaya nuclear mang tui hnuai long da tura thope ka chwa nu loka Japan tuipuya hian rampani navy te hian laipui en china te nein melma tui hnuai long khol ti buaya abeidan tur te po anzir ho nga la kumina tuipuya training nei na hian Russian anti-submarine longte Chinese ral thuam destroyers tia an ko engemoza le diesel le electric mang tui hnuai longte lek chwani in chhanchhuak na long interfax te po atilbok US in vaukhana thu chi sang sang ati chuan nu hian Russia le China te hian anin kar siam tha sau sawin abi takin tui pui chung lama an sipairal thuam te chu thok don thei turin an buat seina sa hle a heba ka hian ram pani te hian inven himna lama tho dun na thuthlung top chin nei lo an lo thlung don to bok an mel maram te mu tura an ral thuam nei thatsia an show jing ta hle a Russia po in an bomber thlona
TU95S TU955 SU35S le SU30S sem fighter jet chu Japan tuipui chunga enchin na anei to nge a hemi ma hian Pacific tuipuya Russia long sipai te chuan missile enchin na anei to boka missile ang deu atum thel ho lo tur duan lai pui caliber te po Navy te hian enchin na nei hin an hlotling deu vekani Jammu and Kashmir a tui alen belzel Jane kia tui lian chuan zual lampan zelin khwarel chhiatna thleng hi leiminin bel chabokin ro asur chun chom renga wangin lei amin bel mek zela Vaishno Devia an mithiang hlim te phum na hmun po minin mi somni pakwai nun na an chan to a Jammu a hian tunchum ang hian ro tui alatlana sangai lawa zirne in tam takharni in Jammu pan na kongpui te po tui lian hian chimin a chede uvek to a India sarkar chuan chhanchhuak tu pol tir ngalin mi sangthum vel chu lak chwa ani to a tuilian hian kongpui ala hek nual to a building a chena sa to hle boka kar le thleng ro tui hi ala tla tura rin ani a intam tak chu tuilian hian la in andin hmuna der thong hle ani police constable in anupui hal hlumatum Noida a papakhat chuan anupui chu thuam chhom chungchanga buaina anne wanga a hal hlum zo hnu loka UPia vek police pakhat chuan anupui a hal ti hria chwa ani le ta a kumsom thum pahni mi paruli hi nurse ni in a pasal head constable Davenja chuan anung chungin a hala he thila hian an chung ko member panga te chu in nam hnoi ner rin hlel ani Paruli hi ataksa akan na sat ema wangin delia damdoi in lian so ka enkol tura phur ngalani police te chuan a pasal le achung tilaka hian khesiak lot ngalin nu berba ka an chung nai vai mi pa pali te chu zon me kan ni a paruli pasal che hi man alani ri ani a pasal Davenja hi UP police ni in tun hai hian Bareilly lama transfer ani a themi nu hian kar khat chung cholla in anupui hi thole ni khana halta ani police te hena in puan na nei dan chuan amale chung te hian an maulaka hian thuam chom an phut bela an thil phut an mutak silawa wangin an zawai tang rualin an hal tamai ani an hal zo hian thi turin an kalsana parulinu hian thole ni khan afanu chanchin hi chia in damdoi in lam apan pui ngala adin hun a thatlo ema wangin Delhi lama an lo ri fara anu pa hi kumchom pathum chung in nei to in fa phir mi pale mei chia an nei bok a pasal hian kota thlak fo ba ka aril ro asok sakna sa thin le a anu pui hian ram pakhat a mingin aneya a pasal hian ming thlak turin anor fawa hemi chungchanga po hian kota thlak na sa thei le a thole ni khan anu pui hi petrol a lei hu zu yin an halta a thi nge an rina wangin an tlan che ngalani kar khatsung lekin UPI hian dawri wanga in halna case pahni zialo anita a mani deuh khan niki chu apasal le achung ten an hal hlum to boka athina hian apasal le anu le pati ba ka a una pate chu anin nam noi nge ni ti fia ani boka nimin khan arwang hi halral ni in apasal chung telam hian an ron troi om thale hle loya arwang halma a kalhwalna po apasal pa hi atel ve nge bok he thil hian mi makti a hlo hle a achan po niki pa nge hian atirte tangin amak pa te chung kwa chu twal thattu anni ti asoya video manga finfia ani zuile taboka heti chunga afan vuina hun man pui phal sakan ni le na hian mi then khat thina tirimin niki shing tu tengei po hian rin hlel an kai pha hialani noida a hian in nei le no pa in then chung changa khotlang ro rel tu panchayat te chuan thunei na sang tak chelin niki te po hi an mani in nei tir tu ani thin nge a India ramdanin dawri lak le pek a khap chung si a lak ani zel thin na chan te chu panchayat member te hi zo ani a an soidan chuan mei chepa te hian an mak pa tur te hena dawri an phut le phut lawan zot phot thina ladu mia lo te po anum vele zeu boka dawri chungchang bi ka hi chuan chung ko pahni te in biak remna kha apoi mo berani wangin panchayat te po hi anin rol ngai lem lo Niki thattu apasal vipina chungcha ngai nom lo tak tak po Highland bel mek zelani a kumsang hi somni pali khan me che pakhat chuana laka hian thubai thelu tin na sataka kuthlak le ti mual phautuma apua henula hi vipina pial nu hluini in nupui nei rang chungin ngei zonga nei fo thin ti te po sha chwabil zel ani le zel bok Niki le alai zon nu te chuan vipina ngai zong nei hi re chhuakin an chhuat chala vipin hi na sataka pha in anin ngai zon lo zia fia nan ti in abial nu hi asoi sa shep nge a he khi sa hian an chung ko chungchang tam tak hai chhuani tel bokin Niki le alai zon nu amo pui ni bok ten en hian Instagram a reel siamin poisa po an la lut ve nwala he hi an pasal te hian an ngai theilo hle a
abik takin vipina hian a ho zualin a chan po anupui hian poisa a tho chhuah hnem zawk wang ani ber hei chau po hi alani lo chewa niki loina chung kwa hian anu le patin hena poisa dil fo china an pek du lo chuan an monu chunga hian truanin an soi sanghek zel mai ni in niki pa hian a soi UK sex crime awanga thiam lo changzinga Indian mi an tamber United Kingdom chuan kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pali thlenga anrama mi patmai chiat na lama poikhoi na thleng da ta ti chhuakin poikhoi tu za suzat ni somnga pasari zet chu Indian mi anni kumli chung hian India mi le sa UK chengten hur herna wanga an poikhoi na hi asang chodora kumsang ni somni pakhat khan an laka thubai jalu hi somni paria chau ani lain sang ni somni palia meu chuan za a chuang der to a UK pong swal case dam beramo phurtu chu ramdang mi UK pe memo na thokte anni a kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pali chung hian ke sang khaza som pali vel chu ramdang mi te poikhoi na ni in aram mi le sa British te poikhoi na re te ro atla niam na sa hle thung an poikhoi na wanga shemtur an chung thu rel sakto zinga hian Nigerian Iraqis Sudanese le Afghan te potelin poikhoi na saber te chu Bangladeshi mi le Pakistan mi te anni Indian te chu list ti chwa hian pathumna omin an poikhoi te hi alian thamin tharum tho zong le inbum na manga mi paisa chu sakte ani deu bera he mai ba ka hian UK visa manga khusa zinga Indian ho hi an tam filor laka work visa le tourist visa nei te ani deu tlang puya August Thatir Khan UK Sarkar lai pui chuan Indian te chungchang hingai twa sakin anram chunga an poikhoi na wanga thiam lo chanti ran ni chuan India lama thon let zelan tuma anram chunga himjok nan le miswal an chwana tura an malak tum dan hian ra thataka chwangi pon be se hle a UK Sarkar hian thiam lo chantir te hian an du chuan an mani ram leilunga tang yin appeal an dil selangai dona UK lo phal sak ani to don lo bok line of control la terrorist pani tha anni ni ngani khan jen ke a help ani than ni a hel ho hi lo sia lu ro kan tum lai chu sipai ten mu fu in silain an kap nga la hel ho hian lo ka pletin ral thwa man keng nem khop maya India rama lu nge en tum ru hle ma se Indian army hian help ani kap hlumin midang panga te chu ram noi lama an tlan chia a he thu wa che la hian zon me kan ni an ka hlum tak te ruang hi tuin ron len chhuakin la kan ni to a in ka na lai borvel hi sipai te chuan uluk takin an dap chhuak me ka August Thatir lam khan Indian army te hian ron lu ruk tum terrorist pathum lo thatin sipai pakhatin hliam atwarani Pehelgama in thana wangin India le Pakistan an in dawa inka hai thu thlung zara in daw na hi top to ma se terrorist te chuan che tan tho zui zeu zeu renga India sarkar chuan August ni khata chang khan operation akhal kalpuin ramribul naya India aron lu tum terrorist te chu ve in anin kap zeu zewa in kana thlenam mun le a chevel te po sipai te hian kalchilin an en fia zela hengba ka hian en thlak na tura tan liaw lia wadwan surveillance system te po dani in he operation atan hian sipai bi thlan chwa TRF te chuan LOC le a chevel hi an vengin tun nai helpol che thin te hi laskar I taiba LAT mi te ani deu vek boka ani ho hi pehelgama mi somni parok thattu te thau kha anni Bihar Laskar I taiba hel pathum zon me kan ni Bihar police te chu anram chunga hel pathum zongin an boy hle a heng hel te hi LAT mi le sa te aninge ti intelligence te chuan re chhuak to in Nepal ram ri tanga ron lu tan ni a an tumber chu assembly in thanlo om tur ti boy ani in an soi an zawa hian Pakistan mi vek ni in intelligence ten an soidan chuan August ni som pakhat vel khan Nepal Kathmandu an ron thlenga hemi nu hian him takin ram ren ron kana rin dan chuan Nepal a cheng te hian ram ri an kan theinan hian an puya Bihara hian hel hawan lut photo china kumsang ni somni khan mafia Don Ezaz Amata Bangladesh helpol tine na thokdun chu Patna a manani to a Ezaz a hi kumsang ni sompali a Bardwan muna bompua ka amo phurtu berni in kumsang ni sompariat khan bon geya a po bom an lo ti puak to bokani Bihar police te chuan mi puite chu film khur tura cha in rin hlelan nei chuan report ngal zel turin an nge na boruak ralmong tak noi en thlan pui nei ani theinan theitop chwa me kani Israel in Syria a be pui thla ka tum Syria ko pui Damascus bei tumin Israel sipai te anin po acha a Chesualah a sipai kempo an kap to bok nilani khan Israel in do thona chuan Syria thingtlang khotam tak an beya Syria sipai te poin an thil ton mek chungchang hisoin Israel sipai te hi helicopter pali in sipai camp hluya hian anin ngata sipai hi in chabil zelin helai hmuna hian darkar ni vel chung an oma
an tumna mun hi barak rau san toni wangin amun nga kan omlova in kana thleng lemlo Syria interim president Ahmed al-Shara chuan Israel hi ramzau tum le Syria mun then khat thunun tuma apua he thu a soinu lok hian Israel sipai te hian kiswa be ngalin sipai paruk an thata ni laini khan Syria Ministry of Foreign Affairs chuan thu chwa siamin Israel che tan hi international law palzut na le United Nations in thunun na asiam to sa zalo na lantir na satakani thu asoi ni kum December thla khan Syria roi tu chupai thlak ni in hemi nu chang hian Israel hian voi za chuang vel chu an sipai mun puite aka sak to a Syrian Golan Heights lam apo an huang an zauzela kumsang khazakwa sumsari palia an inrem na thuthlung chu Israel hian abo cheta a Israel in Arab ram te ne na inrem na thu a thlun to zong zinga hian azom reve ber om chun ni in azom hlen thei ta chuang lawani Thojani khan Israel hian Syria nen anin rina harmon tlang che vela sipai somruk te chu helai mun thunun tur hian atir to a Syrian Foreign Affairs Minister chuan Israel in asipai te omzenei taka anom mun ason nei shet na hian chhanchhuak nei ni in asoya tuna hian Syria ron tumin rahman an sia meka anram hauto sa zobela tension thei ang tension bok turin ain po cha mekani July thla khan Suwaida a buaina chhuaka Israel hi inrolin mi sang khazali in an thi pha to a he thila thlennu hian Syria hi a Beijing twala du sipai te chanpui anga inchalin Damascus a po bom alo thlak to bok India in Russia ne na chang oil alele Ukraine indona hian eng inzom na nge anei chia India hi khovel pum hwa pa Russia changa seaborne crude oil man tlak ni tura thlit fim le thin leinem berte zinga pathumna a omwanga he thilawang hian tarif sang uchuak tak bi tuk sakni in he hi Russia le Ukraine in dona atop theina tura US malak na ani nilani khan Trump an India in US sathil athon lu zonga bungru chia za somnga in ati pun sakta a tarif tuk sak zinga hian India hian a choi nem berdona US ramro rel tu te chuan India in Russia hena changa crude oil ale zel awangin Ukraine be turin Russia hi apuini in an soi hial ani Trump hian Joe Biden a anglo takin rorel na akalpui chhomek zela Biden khan President Trump a chel chung khan India in Russia hena oil ale chen chu ada saklem lova heiwang hian khovel pumpuya po oil man athumun angreng viawa India le China te kumsang ni somni pahnia tanga kumin thleng hian Russia oil lein saber tu ten ni a Ukraine ne nin dau tak nu po hian an la indoor chun zom renga khothlang ram then khate ro chuan Russia hi an dor zui du lo ngala kongsang sangin an shem boka ani ne taka chuan Russia changa oil le khapna dan hi zam ani lem lova khothlang ramin an shemna le ko saka tepo atil ho lova India hian oil le te hi thlifimin tangkai takin amanga manman so ka le thei turin azwar chhuak le thina Middle East lam hian crude oil hi le turan kol ve thawa amai ro chu Russia aya anti tawzok se wangin India po hian a dor ngai lova ni tina kanramin oil amamo za thi barrel million nga point patni vel zet ni in heng zinga za somriat panga hi ramtang tangal an chok lu ani tunari hi chuan India hian Russia dor chun somri zel don ni inalanga amamo berte zinga mi ani miau si wangin aram mi puite sahimna angai to awang shimshim po in dor chun som zel atum ti an soi to a chuti rwal chuan London Stock Exchange Group 10 sum don na in lum le dan vel an chutin India hian lo theilavin kumin September thla tangin an le tlem to don ni nan soya achan chu Russia lamin an oil te hi aman an chhiar to tran dewa wangin India ram chung oil thlifim tu te chuan an dor tori lawa aman hi an ti to chun som zel ani chuan anin dor chun som to lo ve theina chen a oma tlom deuh zo ka le theina tur an du ani kumsang ni somni pani February in dochan ani ma khan barrel khat hi dollar somni tanga somni panga in an le sak thina anin do nu hian dollar ni point panga velin anti tlom saka sarkar thunei tu te chuan Russia an dor zel na chan hi soife in aya tlom ret niam zok mu po ni se tuna barrel khat an le thin na za thian an le thekher don lova chu chuan India ram chunga oil man ati sang tho don ani January le July thachong hian India hian Russia hena changin crude oil ni tin barrel million khat point pasari vel alaya he hi India ramin alak lu thin za zong mun soma thena mun thum lo yani a India a oil khifim tu industry lian ber Reliance Industries le Nayara Energy te hi Russia hena changa crude oil le na saber tu te chu an ni a Reliance hi khovel pum hwa po oil khifim tu lian ber pol zinga antil pha a Russian tenen po antokhawa Nayara ero hi chu Russian ta ani a India in oil ale zong za somruk hi company pani te le hi ani nge a sarkar ta oil refinery company te tan hian abik takin Russia ne na tanga oil le hi
asam khai zok le a chan chu a hral tu te hian arang theng berin an deliver ba ka a direct in an ron thon ngal thin ani Russia Ukraine indona a thil thleng langsar zual sang te August ni somni period ni lai tho chan ni thlenga thil thleng chi sang te chu heng te hi an ni Ukraine ko pui Kiev chu Russia si pai ten zala na chatakin an beya ni lai tho chan tu khan mi pali velan thi ti puan chwani a mi somni pali in liam an tuara ko pui chunga in tam tak chu ti chia tin a omboka Naupang school kindergarten te po ti chia jinga hian a tel Russian si pai te chu Novo Hyorhiv kale Zaporizhzhia thingtlang khwa a an lut to a helai hi Ukraine sum don mun puipui mo ber Donetsk bula om ani nilai ni khan Ukraine mun sang mi pathum thi bel le in kolphe tha pek chwana mun pui ti chha ta ni a in noi kha chuang in karen an nei lo me ka Russian sipai te hian energy le gas mun pui te an bi tum bera hetiang mun pui om na mun paruk vel chu bei ani to a tunlai hi Ukraine lum wang lai takani wangin sipai te che dan hi civilian te ti shom tum na awang shim ni in Ukraine Ministry of Energy te chuan an soi Ukraine President chuan Moldova sumu le Chernihiv khwa a mishing chen in noi khatin electric supply an nei to lo ti asoya Ukraine marlama om Kherson phai zola farm po bom ni in an hathok mi pahni an thi a zanlama Kiev khapui beina po Peter kumsom riat pakhat mi boral bok Ukraine chuan indona twal zol an chen mek dan data chu an thopui thne na thon dan turan ngai twa meka Poland lamin an chan pui zui zel po be sigin Poland hian Ukraine in an man tur internet system an pechina mase Poland hian internet system man tur hi an pek sak thei anin rin tolo thuan soyani Poland hi SpaceX satellite internet device Ukraine hian a petu jinga chuan a tholok beran ni a hemi mang hian Ukraine hian Russia laka lo inven na le anthil poimo rok saknan an mang thina rampani te hi mani deuh khan anin berem deuh reu mana amero chu Moscow lam hian in do hi top mai lovin zualam pan zel sian du zok ni in alang President Zelensky chuan Russia hian indo ban sanadu theinan na le zual nor an ngai ti soyin an sipai te hi ti tak zeta dan cha an ngai tak zeta chutilo chu remna a om abai seom lo ni in an ngai ani Russia sarkar ai wa thupuang tu chuan an President Putin a hi abuai ri ema mo phun atam tak akova ain ngata China lama thil poimo tak ti tora zin reng angai bok ti soyin Russia lam hian indo ti top na tora in biak na nei chungcha nga zo na te chu bung tak tak changin an on lo mel hle Europe ramten Ukraine rem na thlen tu sipai tirlu an tumna chu Russia hian na sataka do dalin an ngai ho hle a NATO in rolan tumna hi indo a chwana chandik takni in an soi Russia hian Council of Europe Treaty atangin in nudo antuma hemi chungchanga hian Ukraine chuan an demna sa in shaman ni lona na in nuk dokin anin thiam lo zia an lantir na ni in an ngaya Ukraine chuan Russia in indona amo phur tu le an mi le sa te ti du da a indona sala tantir tua an pu a Zelensky chuan a cabinet minister chuan takni chen chu anram ai o US ambassador tharata na ruata Zelensky chuan US ne na anin zom na hi angai poimo hle a anram him na po thui taka in ngati asoi Germany chuan Russia laka inven hi machul to hle anga yin anram thalai de chu sipai tang turin an hip khom thato hle a anram aral thuam siam tu rain metal te chuan nilai ni hian indo thuam siam na tur Europe khomwal pui lian ber tur chuan honga Anram himna tur hian lo inven lo ka tru zia le tuna indona thleng me ka hian Ukraine an thlop zui zel theina tura thil tangkai tak tura ni thu NATO chief chuan a soi Romania po in malak na kalpui chan mek bokin ral thuam siam na mun siam turin rain metal tinen an thotu na thuthlung an ziak to a hemi tan hian dollar million zaruk som ni paruk da ani ngal bok Germany hian Ukraine hi an puina sahle a nikum khan ral thuam billion som paliman vel tho chhuakin kumin hian billion riat vel chu Ukraine puinan da ani to bok ole khati zong khatun chuma ta na kan puan theite chu ni le report mai sela milo clear saka milo like sak chin tu te chunga kan lo me